abali n'ebitone bangi oyogere ku kyamupiira kyonka aye bitone bingi eriyo n'omwami yasambira ku KCC yasambira ku national team Nathan Mutenza yena wa saide badda mifunye eyo so ebitone tulinabyo era nibano ebusemba tera bagula babanyuzisayo bavire ngawo twaba n'abendi abaana bali omu n'ebitone bengi abaana abasazana ebitone bali omu so ebitone bingi abalumusi abekolaki so programu yange yenayo kuba bubuka abo naddala okuyamba ku lusukulu ebitone nze ng'omuntu ndi kugemako kubase kino kuba saadi nonka ali kufuna ine mbavu bisobola kubategekera alina kubairemu bakawakala netuwaba ngosobola okusika aye era nganka ali kujja ebyo abatondono ze nabengemye kubembona nti ono omwana ali kwenda kusitula kitone kye mukwemu yakutuukira wamwaye do okujja okurekodinga mu studio tuli bagemako abandi baidanga batuukirira bali ni proposal daabwe benda kolaki tubaire n'emipiira naddala gino egy'amasazi bugweringa eri kusanga era ano olwisi obuyambi twaite obudizona kibiyesa zaire yabugweri yakola bulungi so nze kyendiisuubira ekisooka mpala enteekateeka yendi nayo ekisooka twenda tuteewo engeri ya sports academy eyabugweri ekintu ekinasitula ebitone n'okubyongeramu amaanyi nga buli muntu alina ekitone ekyobyemizaano asobola okwingira mu akademi eyo yayambire mu ngeri y'okumutendekamu oba n'okumulagirira aw'okujja kuba ayinza obutasobola kukolerwakwawo naye ng'ate basobola omuadivisinga jagale kuba abaana abandi nga bw'okobi eri amakira abwe n'agenda abaana tibajja kusobola kwinda buwaabeere waife mukyalo bamwenooneze ife eno kyendi kusuubira otaawo akademi eyo oba sports center eida kuba n'obuvunaanyizibwa obujjanga bulonda abaana bebuboine nkyono mwendi ono omusambi ono babikonde baba sporting baba profiling tutegeere nti saawa dino tulina abaana 10 abasamba obulungi abayemba obulungi era ano ife tujje eno mubanaife eno abamakiraabo abaki tutundeyo abaana babategeere nti baliyo baide batandiiko babona babakoba ati mumutuleetere tumuboneku mumuleeta akola ati nsuubira nti egyenkola ejja kuyamba okutoolayo abaana kuba nekye bali kulaakinga bali eyo aye visibility bazira abaidi ate bene tusobola kukeera nkyo ne beetwala abantu bababona ife twenda tuteeketeeke tubabone tubasportinge tubate mu limelight mperaana abantu baida ababonera abo bategere nti ono mulungi mukino batandiiko bagemako eyo ni pulaani yennayo nsonga yaabwe aye balina ekizibu ekindi bazira mirimu ndidi nti bwe twogera ku sports n'ebito n'ebindi abo bayinza babatono aye abasinga obungi bati ayina omu bazira mirimu era n'abazira mirimu ngaye bazana bitone byandawo ate bo pulaani yene nayo bugweri tuziza makole aye ate bwe twali tuli mwiganga twali n'ekifo kyebeta nakivumbi ndowooza idiwo oidi awo abantu gaali kumpi nga nagaligyoba industrial park ya iganga amakolero agaali nga mwiganga ebiseera nago nagaali nga nakivumbi so nga nakivumbi neyali industrial heart ya iganga aye kyewuunyisa nti bwe tweyawula kwiganga amakolero agaali mu nakivumbi gona gasaanawo so olwaleero twafuuka district aye tuzizayikolere waire tuziza mu factory tuziza mu bitongole biri omwo busobola kuwa abaana mirimu so kyendi kutandika nakyo tujja kugemagana ni bano abakulembeze abanaalondebwa ku district tusooke tufuneyo ekibangirizi kyetujja okweta bugweri industrial park ekibangirizi ky'abanamakolero ekyo wetumala okifuna tukiteeketeeke era ano nze ng'emuku bagemagana n'Uganda Investment Authority tubakobere nti ife obugweri tulina ekifo ekiteeketeeke obulungi bwe mufunayo investor yenayena oba mu China oba mu Yindi oba mu Uganda oba aviirewo nga yambyenze ekifo ekyokutaamu factory ife obugweri tulinakyo kiriwo kiteeketeeke kuba saadino
ole ni bwe yandyenzaide ebugwe eryateeka kituziza kifo kiteeketeekeri so ekisooka kuteekateeka kifo ekyokubiri kujja kukita mu Uganda Investment Authority batambule eyo okukobera abantu be basobola okuta n'ebugwe eribale nga babona nti galiwo ekibangirizo then tulobinga factory ekyo bwe kinaakolerwa emirimu ginaagiseesa obutale bunaabuseesa kuvoidi mwana omubusogo otambule ku lw'emayigwo yaliwo just factory oba ibiri edikolaawo edasuka ayo obona omuntu alya